Bahaye ikaze bakunzi ba Nyuma Media nanone. Uyu ni wa mwanya tukugezaho bimwe byaranze umukino runaka. Ubu twaguteguriye ibintu byaranze umukino waranze kipe ya APR FC ndetse na El Merreikh yo mu gihugu cya Sudani. Ni mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Ni match yatangiye amakipe yombi ari barigana cyane, dore ko amakipe yombi yabashaga gushwa anagera imbere y'izamu. Gusa ibi ntibyaje gutinda kuko nyuma y'iminota 10 ekipe ya APR FC yaje kuza kwiharira umukino cyane, itangira kurusha ekipe ya El Merreikh mu buryo bugaragara cyane. Aha nakubwira ko ekipe ya APR FC yayirushije cyane kugera ubwo igice cya mbere cy'umukino cyarangiye. Ekipe ya APR FC imaze gutera shot on target zose ebyiri, ekipe ya El Merreikh nta nimwe yari yatera igana mu izamu rya APR FC. Nimvuga shot on target, wumva imipira yaganaga mu izamu ariko byabaga bifite amahirwe hejuru cyane ko yabyara igitego. Shot of target, ekipe ya APR FC igice cya mbere cyarangiye ifite shot on target enye zose, mu gihe El Merreikh nta nimwe yari yagereje gutera mu izamu. Koroneri eshanu za APR FC ku busa bwa ekipe ya El Merreikh Football Club. Amakosa yo APR FC ntabwo ntiyakoze menshi, yakoze amakosa 5. Amakosa 6 ya ekipe ya El Merreikh ni amakipe mbiganaga cyane, nta offside yigezemo, nta yellow card cyangwa se ikarita y'umuhondo yabayemo, ndetse nta n'ikarita y'umutuku amakipe yombi yigeze abona. Mu gice cya mbere ekipe ya APR FC yagize icyo bita kwiharira umukino cyangwa se possession ya 56 kuri 44 ya ekipe ya El Merreikh. Aha amakipe yombi yarakina marigana cyane, dore ko ekipe ya APR FC gusa yarushaga ekipe ya El Merreikh. Ni imikino ya Sekafa Kagame Cup. Mu gice cya kabiri umutoza ekipe ya APR FC kirimo kirarangira yaje gukora impinduka, azanamo kwitonda Arebaka, akuramo abakinnyi nka Muzungu, azanamo bita Mamadou Sarr, rutahizamu w'umunyamauritania, umwe mu rutahizamu APR yaguze ariko ubona ko mu by'ukuri bafite akazoza cyangwa se bafite imbere heza. Uyu Mamadou Sarr akijya mu kibuga niyo mugabo Claude yahinda umupira mwiza cyane, akigera imbere y'izamu gusa Mamadou Sarr igitego cya mbere cyawe kiranyoye, umupira wa mbere muri APR FC, umukino wa mbere, igitego cya mbere Mamadou Sarr rutahizamu w'umunyamauritania. Aha nakubwira ko igice cya kabiri cyarangiye cyangwa se full time, umukino wose warangiye ekipe ya APR FC iteye amashoti yaganaga mu izamu ariko yaba yabyara igitego 7. Ekipe ya El Merreikh yarushijwe ku buryo bugaragara, nta shoti na rimwe iteye mu izamu, mu gihe amashoti yaganaga mu izamu ariko akaba atapfa kubyara igitego. APR FC atwaye yateye amashoti 8, ekipe ya El Merreikh igatera ishoti rimwe. Koroneri zo ni 8 kuri 1 y'impozamarira ya ekipe ya El Merreikh. Amakosa ni 10 ya APR kuri 12 ya ekipe ya El Merreikh. Umukino wose arangiye nta kurarira kubayemo, nta karita y'umuhondo itanzwe ndetse nta n'ikarita y'umutuku. Gusa kwiharira umukino APR yagenda ikora rapasoma nyinshi cyane, yagendaga irushaho kwiharira umukino cyane kuko byaje kurangira ikipe ya APR FC igihe cyo bita possession cyangwa se kwiharira umupira kwa 59 kuri 41 kwa ekipe ya El Merreikh. Match yose irangira ari igitego kimwe ku busa cya ekipe ya APR FC. Ekipe ya APR FC kapiteni wa niyo mugabo Claude yatuganije atubwira ko intego nyamukuru bajyanye muri iki gikombe ari ukugitahana i Rwanda bakagitahana rw'imisozi 1000, ari nayo disikuru abayobozi ba ekipe ya APR bahora babwira umunsi ku wundi. Aravuga ati twinjiye mu kibuga umutoza atubwira ko abakinnyi ba El Merreikh ari abakinnyi barebare cyane, twebwe turi abakinnyi bagufi kuri bo, ariko ibyo ngibyo ntibikwiye kuba disadvantage kuri twebwe, ahubwo tugomba kubikoresha nk'amahirwe turushaho gucisha imipira myinshi cyane hasi ndetse no mu mande. Aha niho barushagaho gukoresha uruhande rwa Mugisha Gilbert Barafinda ndetse na Muzungu. Ekipe ya APR FC yagerageje cyane kugeraho ekipe ya El Merreikh yo ijya mu kintu kivuga ngo ekipe ya APR iri gucisha imipira yose hasi, twebwe reka dukora ikintu bita kujya tuboroka hasi gusa, yirengagije ko APR FC nayo uko yagendaga irushaho gukora amatransfer menshi cyane imbere y'izamu bikanga, nayo yagendaga ihurira amayeri y'umukino. Nyuma yaho binjijemo Mamadou Sarr, uwo bita niyo mugabo Claude nka kapiteni w'ekipe, yafashe baro areba muvoma za
Mamadou Sarr amucomekera agapira keza. Mamadou Sarr nawe nta kindi yakoze nk'umwataka w'umuhanga, nk'umwataka waje witezeho ibintu byinshi muri APR FC, yateretseho umutwe igitego cya mbere kiba kiranyoye. Ni ekipe ya APR FC abafana bavuga ngo twebwe ikintu cya mbere cyatujyanye muri Sekafa Kagame Cup ni ugutwara iki gikombe, ni ukuzagera amatsinda ya CAF Champions League. Dore ko banakubwira ngo kuvaho bamaje kubonera tombora ya CAF Champions League mu gihugu cya Tanzania, bakaba bazahura na ekipe ya Azam Football Club mu cyo bita preliminary round. Ekipe ya APR FC na ekipe mu kwezi kwa munani izakina imikino ya Simba Day cyangwa se umunsi wa Simba Day. Ekipe ya Simba Football Club ikaba yaratuma ekipe ya APR FC. Bivuze ko rero abayobozi b'ekipe ya APR FC bari kwiga uburyo ekipe ya APR FC yazaguma mu gihugu cya Tanzania kugeza ikinnye umukino wa mbere wa CAF Champions League na ekipe ya Azam Football Club. Ibindi tuzakomeza tubageza no ku Media. Icyo usabwa na kintu ukanda subscribe, turashobora kubana umunsi kundi uko bwije nuko bukeye. Genda rumenera. Ciao, mugire umunsi mwiza. Iyi ni Media.